Ja pozivam građane da izađu na izbore na današnji dan. Lepo je vreme, ne postoji nijedan razlog da se ne izađe na izbore i proslavi demokratije. Istovremeno da se odluči suvereno o tome kako će izgledati budućnost Srbije narednih godina. Radi se o budućnosti svakog građanina i ovi izbori imaju zbilja izuzetan, presudan značaj. Jer sve ono što jeste učinjeno, što je bilo dobro, može u jednom danu pasti u vodu. Ali istovremeno možemo nastaviti sa dobrim stvarima i menjati one koje nisu bile dobre. Mislim da možemo zbilja da postignemo mnogo u godinama koje su pred nama. Znamo da se čitav svet suočava sa velikim problemima, ali Srbija, verujem, ima jedan dobar model i mehanizam da te probleme rešava uprkos svemu. I zato pozivam građane da danas izađu na izbore, da glasaju za budućnost, za bolju budućnost, za bolji život, da glasaju za sigurnost, da glasaju na svim nivoima, lokalnom, gradskim nivoima, pokrajinskom, na nivou parlamenta i na izborima za predsjednika Srbije za jednu listu i da na toj listi sa tim glasom pobedimo za budućnost svakoga od nas.